Russia in Syria al-Bayzar attack. Hun rei taka changa Russia sipai Syria ramalo om to tichu ni sompariat August khan Idlib khuwa a hand grenade manga attack an nia heta hian thile hlia manum lova ma sen rin lo lam devin anon beinon le ta heta hian Russia army commander le sipai pathum thia hriat an nia he thil thleng hi Russia president Putin an hriat rualin a fighter jet rual de chu Syria ram chunga sipai te thina hmuna chuan phuba langhal turin atir chuak venghal nia soyani Putin a sipai te hian an pu thu soi ang chuan Syria al-Bayzar hmun chu dimna nei mi lovin anwa bei let ngal nia tarlan ani thile hliam zat ero tarlan alani lo Pakistan INDO turin in ring Pakistan lampo ain tho sana sa zual zela line of control LOC buana kal zel chuan zia om lampanin ma son tak tak lei thelo zong ani e tun tum zet zong pu modi po alu hai le zul bat bat nge yang le August ni som pakwa khan Pakistani media channel Sema TV an minister Sheikh Rashid chuan thu sein India ram chu kan du na lai mun phin dar vek thei tur ral thuam changkang le thel tiang engral thuam mai na tluklo tur kan nei ani ti na soya nuclear in the wa Pakistan chuan India chuaran chauthar le ti der to hengan ral thuam te hian Muslim ni lo ho chu du thala target furu tuka control in an noi thei tur thu asoya entina samringot polo noi du taila furu tuka ka phathei tur manra changkang le tha em mai an koloran to thu an tlang au pui ta ne thilinga mo thleng ani vai chuan Indo mai lo chu Pakistan chuan du than tur dang reng anei lo thu soin chu top na ning hal bukang tin minister Rashid chuan asoyani India tanga beina Pakistan hian ato ka ni vai zongin tiam chin omlova Indo na chu tran ngal phat anianga thisen na satakina chu ngalanga kot thler tina te chuan tisena luang ko i zek zu ganga ti chuan he Indo na hi nuclear war nuclear Indo na ne bokang ti ka chiange India hriat lo ral thum changkang te fel tak zuam sual ol tak tur India ram du na lai mun thleng phathei kan neya tuna china India hian lo hремol ro se kan ram leilunga hian lungte po in ron vom lu ta ni vai chuan chu top na in tran na niang tin minister Rashid chuan India ram chu a vauta dum mai ni kan hriat angin nei hi Pakistan in India a vau tum khat na ni to lova kumkalta sanhi sompakwa maya po khan am prime minister cricket star lui Imran Khan chuan voi doi lo chu nuclear in dolam hoi hian India chu alo khak fo to thina aramri boina jen ge article 370 thia chun chang po international community a thlen to ma se tu thlop na ma amulo ani alung oil win ham por vel changlak lo to sin nuclear al thuman nei thu te chu thinrim ti hriat tak onen a han puang zara ani mai ni lovin a thui minister Rashid point alo puang le ta ti kan thre to Narendra Modi hian hi lo hre se Kashmir a hian enga mo chok balani vai chuan kan sipai rual ti hi eng tiklai point eng po ma chan turin anin pe reng ani khovel hian hi lo hre se nuclear al thuam nei ram pa ni te kan in su ani vai chuan ke ni chau ni lo khovel pum pui hian atuarang tu te point hi lo hремol ro se tin ni kum sang hi sompakwa August tha khan cricket star atanga politician in letta Pakistan prime minister Imran Khan chuan India lo vo to ni kha tuna minister Rashid kaltlangin nuclear in dawa chona India chuan a ma chon le ta tun tuma hian India hian ngoi chu le don nge ani to big love atom thak de ma to ni ati zo kang tun independent day ya Narendra Modi thu soi en le chuan pu Modi po hi angoi bo mai rin om to lo hle le ngala tun tuma hian en tin zel nge bo ru ko om chho zel don ti chu rin thiam po har sa ta hle mai tuna hian in do thut thei din huna an ding reng to ni India lam la in LOC he ara thum chek bel zelin bo ru kan thil thai ve renga le lam la in chu ti bok jen ke LOC boina hian top ti ni renga nei thei don tak lo ni mel eng po chu ni se tun din huna chuan anin do mai lo hi han ring le ta phot mai la
aha dam thak ber zokang World Health Organization WHO ho tu pa Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan zirtop zan khan Geneva a thu asoya coronavirus pandemic hian kumhni don lai ala oang ati kum sangkha zakwa som pariata ripuileng Spanish flu tirem turin kumhni a oa kha ripuileng awang khan mi maktoduai somnga lai an thiani atia tunlai khovel tu mek tu coronavirus ripuileng awang hian mi nuai riat an thi to mi maktoduai somhni pahni point pasari lain rian kai to ani atibok khovel pum huapin kalpo zung zung alo ol samta ka wangin coronavirus hi adar chaka amai ro chu thiamna technology alo sang le zela he rileng ti rem tur hian thiamna kan nei tha to ka rampum huap inlung ruan na le khovel pum huap tho ho na tha national unity global solidarity nei hi he ripuileng ti rem nan hian apoi mo em ani ati India rama po azol zopui violent lo ti ang ala ni meka ripuileng hian avor top ala thlenglo ala leng dar na samai ni sompuruk chungin mi makta duai khat donin an kai dar man zuknia rileng chungchang thuthar lam ber chu India rama he shikai hi mi noi sumhne pakwa singsari sanga zasari pani anom to a mi singa sanga zasari somkwa paliin an thipui to pathiana cholna Leviticus bung somni panga rema sak chuak thuthung hlui huna chuan sabat cholna le jubilee cholna hi pathianin angai poimo hle ti kan hmu Israel fa ti chuan an ram chu kumruk chung khai chin na tan an mang theya kumsari nai ro chu ram chol derna lalpam hinga cholna aniang ti in pathianin thuwa pe a chumi ba ka chuan sabat kum voi sari na kum somli pakwana an man zo in akum somnga na chu jubilee ania lom turani chumi kuma po chuan ram chu anei tu ten hena theu akir leanga ram chu choltir der turani Leviticus bung somni panga akan hmu pathianin ram bu chevek tur siam thana turin choltira duani mihringten kamma mo bak thil ne kan du na le du amna wangin khovel kan ti chena sa hlea leilunga tanga thil tam tak an lakte boruak ti chekhopa meikho sang sang kan chuate ramngo wa cherewa wanga khovel leilung sikle sa lo cheta tual hi kan hre theu mai he khovel chemek siam thana tur hian kum sangkha zakwa somkwa pasari khan japana khovel ram sang in mukhom te chuan Kyoto protocol an ti chu duang chuakin kum sang hi panga khan man tanani chumi hnuwa Paris in remna thuthlung chu kum sang hi som panga khan ziak le in khovel ram tam zokin an poma mase trama America chuan hei hi du lovin in hnuk dok turin mala meka kan khovel chol ha dam tir der turin khovel mihringte kanin thurwal hlei thei lova sigle sa in thak thleng mek chungchang a po a thenin an poma a thenin an ring lova kanin hial lui ani Covid-19 rilengin nun phunga ti boina satzia kan hre theu mai lo thei lovin khovel factory te an chol thuapa ni dina phusa em mihring te po kan chol thuapa kanin khom na te chol sanin begin te hial kharangaya mitam takri pui vein an thi meka amang an thak hle rei takin khar ki ba wangin eile barzon na konga harsa na sang a thleng na sa hle a tin ril rulam risel na konga po nasa takin biang hong mek bokani heti ngani mek lai hian karil ruwa thu om reng chu he khovel hi kan pathian khovel ani ti hi ani pathian chu engkim chunga ro rel tu ania a thu lovin engma thleng theilo he thupui leng mek po hi a hriat puina le thu nei na hnuaya thleng vekani meni somni sang hi somni khan Bihar thingtlang kho pakhat atangin Himalaya tlang hmu thei ani an tia kum tam tak nuwa Bihar atanga Himalaya tlang a hmu le thei voi khatna ni Mizoram le khovel mun sang po mihringte in khar khip chungin nungcha te ngam patakin an de chuaka boruaka thianga tuya fima kholaya faya khovel mun sang thil siamna mun pui factory te
bung ro chi sang sang siama chun zan zoma khola me khuan chuak ngoi te chu lo thei lovin huning mo chen ti to palo tula kan pathian hian khovel hi amangaya ti dam le adua choltirin siam thatna na thok me kani ti zong ina thlir thei bok ome ola ka video te enamo thil sak thin tu te zong chunga lom thu ka soya tin ka video hi mi ro like no share sak turin ka ngen che a chuan ka channel hi ro subscribe ve lo ni chuan a hoi subscribe button khumo me sak ve don nia chumi zo a share chi a notification bell kai met le ke wanga chuan ka video thara piang te mai lovin i lo en thin don nia ka lo me